Shubor Nongïashim jong Nongsan Hima. Kalumpung yelek Azmita Wushu League ni Bynta ke East Zone kara Sdang ha kini nong ba ke kendai terik unailar arajar arpusau ha Indo Stadium jong ke Negrims. Ya kini kalumpung la play pat ba do Dr. BDR Tiwari Joint Secretary jong ke Sarkar Jilla ha kajinga dan langru Brigadier Nilesh Anand Pagulwar SC-SM VSM Commandant ke Assam Regimental Center kumusumbut kongsan Hakajinga dan langru Director jong ke Negrims Hospital Nalin Mehta, CEO ke Wushu Association of India, Suhail Ahmed, kumu President. Bat kumjuru President ke Meghalaya Wushu Association upa Doni Rafael Rani bat kiwai. Hakani ke lempung nyelek kai ke banne hadu South ni kenti. Lawan Nongïashim Bynta hadu kumbasan spa asan pongut kino nyelek kai Wushu hakakerdan nyelek kai sub junior but senior. Kiba ni jela ka than chate lam mi kiba kintop ya ka West Bengal but Bihar. Na ka Meghalaya Wushu Association kala sai hadu prapongut ki kena kiba Nongïashim Bynta ha gani galempung. Ya gani galempung la penlong da Meghalaya Wushu Association harengkat ka jinga snok tilang ka tanat yele kai jong ka sarkar pedeng lingba ka Sports Authority of India. He is also a special of this team. Presenting. Please give a big round of applause. Anna. Please give a big round of applause. Kini ka isun ke bangi don Bynta baru hande don sambil isun nangni kincit don dagarang nah do top 8 ba job nangni isun kila pan koi ha all India pa nakaliang ka ti Meghalaya ngi don boro do sub junior ba senior ngi don boro prapungut ba kecing pangkre jungi kila pangkre chanai ban untuk ni ka kilo India ba ni termes kemgo ba kating ngi ka boys mat ni ka Inti ke pemerintah. Ini kita jadi kepadang kampumai, tentang ini sub junior kita kena kepadang tu, kepadang day kasih nengkong kenika tournament ke pemerintah. Dengan kermen bak, hukum kecil kerja ini nila pengkerja bah, banding kermen bak nilai kai bah, wala kari kasih ke nengkong pemerintah. Caretaker of this entire Wushu movement, Dr. Bynta sir, Superintendent of Adverts, Senior Officers of the Wushu Association, invitees, and my dear friends and participants. It's indeed a privilege to be here, and I am really amazed, and I would like to congratulate you all on being here in this